अखिल हिंदी भाषी युव छात्र परिषदनि मिरु गाहाय नेहाथारि रामनिवास कुमार आरो कक्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि गपाल प्रसादनि दैदेननायाव दिनै कक्राझार, चिरां, उदालगुरि, बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि मोनसे थान्दै हान्जाया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमो आरो छठ फुजानि गाहाम हामलायनाय बावो। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमनानै हिन्दी रावारि सुबुंनिफ्राय सासे नमिनेटेड एमसिएलए होनांगौ होननाबो बिथांमोनहा दाबि खालामो आरो लोगोसेयैनो बिटिसि ओनसोलनि गासै 120 छठ फुजा कमिटिनो 20,000 राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो खावलायो। आज माननीय हाग्रामा महिलारी सारक लग करिलु अखिल हिंदी भाषी युव छात्र परिषद केंद्रीय कमिटिर तरफर परा तेवक शुभेच्छा जनालु लगते आगंतुक अहा छठ पूजार लय आमी आंतरिक शुभेच्छा जनालु आरु आमार हिंदी भाषी जनगोष्ठीर परा एजन नमिनेट एमसीएलए दिबर कारणे तेवक आह्वान करी एटा आमी मेमोरेंडम जनालु जाते आमार समाजर विकास है उन्नति है और तेव पजिटिव एटा माने इंगित दिसे मेसेज दिसे गतिके आमी बहुत सन्तुष्ट और आशा करूँ आमार हिंदी भाषी जनगोष्ठीर परा अहा दिनबरत नमिनेट एमसीएलए हिसाबे नियुक्ति पाबो। धन्यवाद। আমি চিফক লগ ধৰিলো লগ ধৰি তেখেতৰ আমি এটা অনুৰোধ জনালো যাতে যোৱা বছৰ আমাৰ বিটিচিৰ পৰা হিন্দী ভাষীৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা কোনো নমিনেট এমচিএলএ দিয়া নাছিলে গতিকে এইবাৰ আমাক হিন্দী ভাষীৰ পৰা নমিনেট এমচিএলএ দিব লাগে বুলি আমি ছাৰক অনুৰোধ জনালো আৰু আমি আশা ৰাখিছো যাতে এইবাৰ হিন্দী ভাষীৰ পৰা ছাৰে এটা নমিনেট এমচিএলএ দি আমাৰ জাতিৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰাত সহায় কৰিব। হয়, আজি আমি আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰক লগ কৰিলোঁ। লগ কৰি আমাৰ বহুত সমস্যা আছে এইবিলাক লৈ আমি কথা পাতিলোঁ। তেওঁ পজিটিভ ৰিয়েকশ্যন দিলে আৰু আমাৰ হিন্দী ভাষী চেলৰ পৰা যোৱাকালি এটা ছট পূজাৰ লিষ্ট দিছিল কিন্তু লিষ্টটো এইটো আধা আধৰুৱা আছিল। পাছত মানে বাদ পৰাবিলাক আমি এটা লিষ্ট কৰি আমি চিফ ছাৰক দিলোঁ আৰু চিফ ছাৰে এইটো মিলাই দিয়া বুলি মানে এটা অনুদান আমাৰ এই প্ৰতি ছট পূজা ঘাটক দিব।